Isikhululo samapolisa ePinar sesinye sezikhululo ezingama-29 kwisithili saseHlanzeni. Ezi sikhululo sikwindawo enengxaki yolwaphulo-mthetho kwaye kuye kwanyanzeleka ukuba sivalwe iintsuku ezimbalwa njengoko besicocwa emva kufunyanwa umntu kuso enentsholongwane ye-COVID-19. Abanye bavamisa kujika khona la egedeni bangadi ukuthi bathole ilona ngoba sekuya ngathi thina lesilona yesatiko vele ukuthi i-police station ingavala kusebenza kachief sebantu labadzala njengabogogo njengasihlala ekugcini sina sigibele sifike lana njenganje nema-COVID asikhona ukusebenza sithi maybe ithola umsebenzi nyana kufanele ukuthi manje ima-CV certify i-police station ekuvaliwe nesiqhamuka ngetimali ngala so levo kuyasilimata kakhulu. Abasemagunyeni kwicandelo lesipolisa baye bavuma ukuba oku kuchaphazele kakhulu le nkonzo yesipolisa. Into esingayisho ukuthi ke uma ngabe kunephoyisa okanye umsebenzi emaphoyiseni oye watholakala analeli gciwane esukwenza siyakhipha ke umsebenzi lona we-emergency bese sumuvele not kude nase police station ukuze sikwazi ukuthi sisize umphakathi. Kodwa ke ingcinamba zikhona ngani ngoba asikwazi ukumuva ongqondo mshini ukuthi baye lapho kulezo zindawo. Kodwa ke usizo oluphuthumayo siyakwazi ukuthi lona ke lukwazi ukuthi sihlale size umphakathi. Kweliphondo laseMpumalanga ngamapolisa ngama-30 ayasutywa kukufa ngenxa ye-COVID-19 kuzothi kangoku.